Shalom mahubata haganupan. Ya, salam Bapak Inang, sonai agenama poso. Ya, hanami makatahon selamat hari Natal mahubata haganupan. Ya, mungkin agak sedikit berbeda dengan hari Natal yang pertama, bahkan malam Natal ya, sampai keluar jumlah jemaat yang hadir. Walaupun hari ini malam Natal tuntunan, malam Natal yang kedua, tidak begitu banyak yang hadir, tapi tentunya tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena ketika hati kita sungguh hadir, ya, hati kita sungguh kita serahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka tentu itu tidak akan mengurangi sukacita kita. Dear Bapak Inang, mungkin tadi kita belum saling bertegur sapa. Kami undang Bapak Ibu, Bapak dan Inang untuk saling menyapa hasomanta. Ya, di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, di belakang maupun di depan. Katakan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Ya, untuk perlu kami sampaikan untuk ibadah kebaktian kita hari ini, model A, Natal kedua dengan topik Yesus Aima Sondang Hamuliaoni Naibata. Parambilan Aima na Ibu Banhon Bapak Pendetata, Pendeta Paul Urek Munte. Selamat datang Bapak Pendeta. Ya, terima kasih. Ya, sebelum kita masuki ibadah kita, Asedear Hita Martonggo Bani Ianan Tabe Mangindo Pangurupioni Tuhan. Ase Boy Tongon-tongon Hita Marondos Bani Tuhan ibagas ibadah tahun. Martonggo Hita. Amin. Riap Mahita Jongjong. Ibagas goradni naibata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing sito palangit pakon tanoh on. Amen. Ay sonondo holong ni uhur ni naibata bani dunia on. Palado anak ni nasasadain iberehon. Ase ulang mago ganup na porsaya bani. Tapi ase haguluhan si sadokah ni bani. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Martonggo Mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami, terima kasih maha tahonon nami hubamu. Halani bagal ni hidup ni uhurmu huban nami. Domma ilayak-layak kon ham huban nami. Anakmu nasasadain. Paluah kon hanami humbani dosa pakon hamatean. Pasu-pasu hama perjumpahan nami pakon ham. Nagabi perhitianmu patandahon dirimu huban nami. Ase lambin sitong panandayon nami hubamu. Janah humbani gokni uhur hanami martarima kasih pakon mamuji ham. Ibaga Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amen. Hundul makuria. Puji hita ma Tuhanta sai hubani ma uhurta. Ase mogah pandodingta hita halak Kristenin. Mandoding hita haleluya 36 ayat sada das hubani ayat 4.
Tangion hitama gatih ni titah na 10 ay manatar surat bani sada Korin 10 ayat 4 das kubani ayat 8a. Nasabardo haholongan in anjaha basar seng subil haholongan in seng mangusagah anjaha ipajutul-jutul dirini. Hormat do haholongan in seng ipindahi nabani sandiri, seng urah marah, anjaha seng ipadingat-dingat na jahat. Seng malas uhurni mangidah hagedukon, tapi malas do uhurni bani hasitongan. Bani haganupan do ia tahan, haganup do iha porsayai, haganup do ia rapkon, sabar do ia manaron haganup, seng narasalpu haholongan in diap mahita mangindo. Tuhan nebata patului hama ahu makorja kita muai. Amin. Otondui namang goki uhur ni saksi-saksi na parlobein seng ongga-ongga marna mundur mangimbang musuh ni Tuhan in. Mandoding hita haleluya 140 tolu ayat sada pakon ayat tolu. Saksi-saksi na parlobe
Dodingkon hita ayat tolu. Hai anak muda mangajar bana lihata pangindoani uedo nama garinggaspo lau makorjahon nanidok nii alani ay tangion amae imulang amin sa patay. Riap mahita jongjong martonggo mahita sopot kon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Yesus Kristus Tuhan napasing anjahan nadop papasingkon hanami. Na mengaku dohan nami gati dolang ihargahon hanami hapasingon nadop ilayakon ham benami marhitay guluh na ibagas habutakon. Pakorhon ni hamajuan ni zaman lambin marbagai do horja-horja hadosaon nalang pitah pasedahon hauhuron tapi dihut do makorhon naborit ni pardagingon. Lambin buay mahoma nalang makargahon akulani marhitay horja panriah-riahon mangindahi hasonangan marhitay namamakai narkotik pakon obat terlarang membahin madabuh hubani naburit na mabajan. Holong maataymu sasap hamma dosa nami urasi janah yan kon hamma hanami marhitay tondoymu na pasing aselambin mangguluh ibagas hapasingon hanami. Ham Tuhan holongmu tumangdo na yarap kon hanami bani panginduan nami on. Amen. Tangar anjaha haporsai hita mahatani naibata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ibotoh nasyamdo laho membuat dosa tado ia aseroh seng adong dosa ibagas ia ganup na marianan ibagas ia seng mardosa. Ibagas holong ni naibata doma isasap haganup dosata. Halani ay pataridakon hita matanda-tanda ni pargoluhan na bayu hasangapon ma bani naibata ibabaw. Amen. Hundul makurya. Yesus do panondang bay nagolap daw do biar izin. Bari tahun hita ma Yesus in pakon hasitongani janah ulang mabiar hita. Mandoding hita haleluya 410 ayat sada pakon ayat 2 sonang rapkon Yesus in. Rakon Yesus tong-tong, rakon Yesus tong-tong ihapanonda may nagolapi rak Yesus daw biar hiji maritahon Yesus ilakon hasitongani jana ulang mabiar hamiji maritahon Yesus ilakon hasitongani jana ulang mabiar hamiji. Saapkon main rap Yesus daw biar izin ambilan kon Yesus in pakon haganup hataniin dodingkon hita ayat 2.
ambilan kon mai kasih tongani sahab kon mai Rab Jesus dao biariji ambilan kon Jesus in pakon kadun hatani jana ulang biar hamiji ambilan kon Jesus in pakon kadun hatani jana ulang biar hamiji. Tangar hitama hatani naibata natar surat bani buku Psalmen bindu 145 ayat 8 das kubani ayat 10 tolu sonon ma ihatahon ijai paridop ni uhur anjaha parholong ateido Jahoba nanget man ringis anjaha parotto ni uhur bagal pardar layak do Jahoba bani haganub anjaha holong do ateni bani ganub jadi ani hamdo ipuji sagala jadi-jadianmu ale Jahoba anjaha hinalongangan mudo pasangap konham hamulian ni harajon mudo ibari tahun sidea anjaha kuasa mudo isahapkon laho pabotohkon bani anak ni jolma hagogohonmu pakon hamuliaon apa hasangaponmu harajonmu aima harajaon sisa dokah ni anjaha panggom-gomionmu marsundut-sundut do amen martuah do nama nangar hatani naibata anjaha namarim bagas konsi ai halongan nando HP holong ni Tuhan in itobus Kristus au HP pardosa nadoyuk pai mahata hapor sayaon mandoding hita haleluya 352 ayat sada pakon ayat 2. Bani gogoni pakon wasari ai parorot dotong goluku das bai parujungani marhite hidup uhurni porsaya autongon janah gogoh ni hatanin pasonang uhurhin dodingkon hita ayat 2. Marhite ilokurin porsaya altongo jana gogoni hatani pasonang urong tapi uboto jana porsaya bani gogoni pakon wasari ai parorot dotong goluku das bai parujungane riap mahita jongjong saksihon hita mah hapor sayaon tain soon nasinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sab tanoh on ahu porsaya bani naibata bapa pargugoh naso tarimbang
na mano palangit pakon tanohon. Au persaya bani Yesus Kristus, anak ni naibata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubuhkon ni si Maria, sanggah nape haliapan, marhitay tondoy na pasing. Na manaron na parngit, bani panorang ni Pontius Latus, iparsilangkon, matay anjaha itanom, turun hunagori toru, mulak manggoluhum bani na matay, bani ari patuluhon. Naik ku surga, anjahun duli siamun ni naibata bapa, pargoh naso tarimbangin, hunjay ma ia mulak magira, laho mangumi halak na manggulu, pakon nadop matay. Au porsaya bani tondoy na pasing, bani kuria parsada nama pasing in, parsauran ni sagala nama pasing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani haguluhan, nasa dokah ni. Amen. Hundul makuria. Ringgas hita marhorja, asetor sa marhasonangan goluh taon, sirsir dotong Tuhanta, mambere gogo lau makorja ubat taon, paima tonggo sapaat, mandoding hita, haleluya 460 ayat sada, pakoni ayat 2. Sita marhorja asetor sa marhasonangan goluh taon, sisi dotong Tuhanta mambere gogo lau marhorja ubat taon. Nai madatongon amen sai saut masoni, nai madatongon amen sai saut masoni. Manggargar na sinari, janah tongtong ihasomani Tuhanta ini, nai madatongon amen sai saut masoni. Dodingkon hita ayat 2. Murjahon marosuni asedabotan pasu-pasu morjamui, menggagar nasinari jana tongtong ihasomani Tuhan tai. Nai madatongon amen sai saut masoni, nai madatongon amen sai saut masoni. Pasona kita martonggo hita, dia tetupa bamu Tuhan, na mambere janah mamasu-masuhan nami, asibuihan nami tukpu use rumah mon, nalahu mamuji pasangapukon ham, bani natal na paduahon, mardingat partubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paduahan nami. Papasikama perguluhon nami Bapa, asibuihan nami marhasadaon rosi marsaura pakon niham, janah marhitehon niin Bapa, pamuzion nami bani kebaktian nami sa Boringinon, galbi galangan na misbo ilobi-ilobimu. Bapa, terima kasih ma bani haganup, dirlayak mu ban nami, mambahin buihan nami izon sa Boringinon Bapa marhasadaon. Laho mamuzi pasangapkon goranmu, marhitehon ni kebaktian natal paduahon ban nami. Bani panorongon Bapai tonggoh kanami haganup kuriamu, si dia namulak huhuta atape manuhu keluarga, atape namar libur, dihut koma itonggon hanami, ase marhitehon pardalanan ni si dia,
Tong-tong Bapa, ihapkon si dia, hamdo naman rajay, hamdo naman bire malas niufur hubani si dia. Ase haganupan Bapa hasaman nami, na ipardalanan atap dumadas bani tempat tujuan keluarga, atap namar libur pe, hamtong tok koma, mambire malas niufur, rosi hasadaon bani si dia, ase rosi mulak pe holi si dia humedanon, ibagas parhorasan. So na idogihan nami humana tading imedanon, nalang buhay rohku partongguan bani bornginon. Dihuk ko masih dia itonggo kanami, langi butuh kanami atap pahalanya, tapi pasu-pasuham homa si dia. Terlebih hasaman nami bani panorangon, nama naron halani naburit, lawat ham si dia sada persada. Ase yahapkon si dia Bapa, marhitehon parnaburiton pe, boydo lambin takas, lambin orot, si dia hubamu. Secara khusus Bapa hubani Bapa Jamurdin, sinaga, bani piga-piga ari nalahoroh, sihol ia bypass jantung. Yang dosokan nami ma, cara medison Bapa, dalan pasu-pasumu laho pamalumhon naburit ni. Ase itonggo kanami Bapa, haganupan tindakan medis, pasu-pasuham, ase mardalan ibagas na diar, janah marhitihon niin, lambin roh sehat ni Bapa Jamurdin sinaga. Suang sonay do gihanami na hadir ijon, bagi mungkin naburit, bagi mungkin tantangan ni guluh. Bapa bireham pangarapan rosipos ni hurban nami, ase hanami pe totap marondos kubamu, janah buih humayahap ko kanami, tong-tong iramot kon rosi ipasu-pasuham homahanami. Dumahanami das bani natal paduhonon Bapa, yakin dohanami marhitihon ni guluh nami, buih do yahap ko kanami, bagi-bagi pasu-pasumu, makorhon malas niuhur ban nami, ase bani namar malas niuhur hanami ijapi marianan Bapa, berehamban nami, malas nihurin pasitokon rosi padiarhon parguluhan nami, ase tong-tong marhitehon malas niuhur ni jalo nami, laho paorot kon mangondos kon diri nami hubamu, ase ulang marhitehon ni malas niuhur, gabi tarsulandit kanami hubani pardosaon. Bapa, ingat kanami homause kebaktian nami bani ari-ari berikut ni. Ase ham-homa na mamasu-masu si partugas na dop ito Tuhan. Ase dingat si dia bani tugas ni. Janah anggolang boy iya roh. Ase yondos kon hubani hasoman na boy menggatiksi. Ase tongko kanami ma bani ganup parhorjamu. Nasihol malayani bani kebaktian nami berikut ni. Haganupan martanggung jawab. Janah marhitihon ni in Bapa kebaktian nami boy diar mardalan. Malasuhur nami bani sadarion Bapa hanami ilayani Bapa Pendeta Paul. Terima kasih mabamu, janah pasu-pasuham ma iya, lahu padaskon hatamin, nagabi tadah ni partonduin nami, hupudian nerion, gabi hot koma panandion nami, hubamu Bapa. Asayon dosokan nami makibaktian nami on, rosi nasalose holi, ham tong-tong na mamasu-masu. Ibagas Yesus Kristus hanami roh kubamu jani hondoso kanami ma tonggo apa diri nami. Amin. Sonari dasma panorang nihita laho mancalo tadah parguluhanta marhite ambilan na ibu banhon Bapak Pendeta Paul Urek Munte ase mandoding hita haleluya 44 ayat sada dasubani ayat tolu pamalas uhur tado partubuh ni Yesus si palua haholongankin. Amalas
paparah tumangdo hamagoan in, anggolang roh Yesus si paluah in, dodingkon hita ayat tolu. Damai ninai bata na mengatasi haganup hauhuran, in maman ramot kon uhur apa pikiran nasyam ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Hata ninai bata bani Natal na paduahon, tersurat bani Heber bindu sada, ayat sada das subani ayat opat. Sonon ma hata ninai bata. Gati anjaha bagido sapari dalan ninai bata mempersahapkon opungta marhite nabi-nabiin, tapi bani panorang parpudion i persahapkon dohita marhite anak ni ay manabit pinabakit ni gabi sitean haganup parhitean ni huma manupa sagala na adong. Sinalsal ni hasangapon ni apa usihan ni hadirion ni do iya, anja iya do na manatang haganup na adong in, marhite hatani na marhagugohon in. Dop iya dongkon haborsihon humbani sagala dosa, laho do iya hundul husyamun ni hamuliaon in na ibabo ay. Songon lobih ni goran na tinian ni ay, humbani goran ni sagala malaikat, sonaido surung ni hasangapon ni humbani si dea. Heber sada ayat sada das subani ayat opat. Selamat Natal ma betah haganupan. Nasyam Bapa inang haganupan bani pesta Natal na paduahon on ambilanta salinari sihol patakason hubata pasal isedo Yesus. Jadi marhite teks ni ambilan taon hata horantang haganup halak na merayakan Natal harusnya tahu siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus. Alani bahat dong, anggosonarion kan memang lang itong-atong ta, bani piga-piga ianan perayaan Natal kan itu sudah komersil. Komersil dalam arti ijaima kesempatan untuk yang menjual-jual ornamen Natal dengan sangat-sangat bervariasi. Ijual maai, itawarhon maai, itampilhon maai dengan berbagai macam media. Apalagi zaman sonarion, media banyak sekali, naboi ipake laho mengkomersilkan. Dukusyai roh mahalak marpaken na jengis ko masih dia baru dukusyai sebagian bani piga-piga ianan hata horantang dihudo bani kelompok paduan suara, bahkan bahat dohomang anggota paduan suara yang memang hanya hobi menyanyi lang pasal hapor sayaon be. Age di televisi ada kok penyanyi non Kristen yang menyanyikan lagu-lagu Natal. Dan karena dia artis terkenal, ya banyak sekali yang ikut. Banyak sekali yang memuja. Wah bagus sekali suaranya. Ya baguslah. Alani memang artis do ya pandoding do iya. Tapi nah apakah itu bicara soal iman Yesus yang lahir? Atau itu hanya untuk memeriahkan suasana? Jadi hata orang benisara sisi memang
itu dikomersilkan. Tapi ambilan tang bani Natal napa dua hon on sihol mangharakun hitan laho memperkuat keyakinan sekaligus untuk menjadi saksi pasal isido Tuhan in, isido Yesus na tubuh in. Anja ai doh ma pergumulan ni na manuratkan surat Heberon. Bani penarang ai na manjalo surat Heberon ai mahalak-halak Kristen Yahudi yang sudah marserak doma diaspora atau ija-ija Syria. Anjaha keberadaan di sini sebagai halak Kristen ini pertama-tama berhadapan pakon hasomani sesama halak Yahudi. Halani Syria menukun, apa betul Yesus itu Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama? Artinya kan bahado halak Yahudi bani panarang ayam bahkan sampai sonari lape manjalo Yesus sebagai Tuhan jana si palua. Ai hata horanta sama-sama saopung dosi dia. Saopung dosi dia. Sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang siapa itu Yesus, apa itu kekristenan. Apalagi humani halak nalegan halani si dia adong na doma merantau dasu Eropa bagian selatan, hu daerah Korintus pakon nalegan, hu Asia kecil, ay doma berhadapan masih dia pakon halak nalegan, halak na lape ongga mananda pasal naibata apa Yesus, gabi bahat mas sukun-sukun. Jadi ibaga salon surat Heberon memang secara khusus ditujukan kepada orang Kristen agar mereka semakin teguh ibagas nalaho patugakon isedo Yesus isedo Tuhan bani goluh ni sidia. Aido asing marhite teks ta ipatuga bahasa anggona boron sapari naibata marsahap marhite nabi-nabi. Aima ipatuga dalam arti ketika mereka akan berhadapan dengan orang-orang Yahudi, mereka akan mengatakan hal seperti itu. Naberon, marhite nabi-nabi itu marsahap naibata. Anjaha memang arti kata nabi ai sendiri kan juru bicara. Juru bicara. Jadi marhite nabi-nabi itu marsahap naibata. Jana on siol patugakon bahasa kehadiran Yesus itu bukan seperti pengajar-pengajar filsafat bani panorang ai tiba-tiba muncul. Halanya bani panorang ai kan sudah banyak juga ahli-ahli filsafat Yunani yang tiba-tiba muncul. Langang itu boto halak ise tiba-tiba dia memberitakan atau menyampaikan teori yang bisa dia sampaikan lalu meyakinkan orang tentang ajaran-ajaran filsafat. Jadi nasiol ipatuga marite ambilan tahun, Yesus bukan seperti itu. Yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah keramaian karena dia mempunyai teori yang sangat luar biasa. Seperti Aristoteles, seperti Plato, pakon nalegan. Lalu kemudian orang kagum. Ipatuga marite hati bukan seperti itu. Yesus inilah yang diberitakan oleh para nabi pasal Mesias nalahu paluahkon haganup jolma humbani dosa pakon hamatian secara khusus aimam keturunan Raja Daud. Aimana ipatuga. Jadi lang tiba-tiba muncul goran aing dan itu tidak lagi diragukan. Aido aseng ipatakas subaning halak Kristen bani panorang aing untuk bisa mengatakan bahwa ini adalah rangkaian sejarah keselamatan yang sudah dirancanakan oleh Allah jauh sebelum peristiwa kelahiran Yesus. Sehingga gabebui masih dia maka tahun bahwa na iha tahun hanami, na iajar hon hanami, na iha porsai hanami, ini bukan sesuatu yang baru dalam perjalanan kehidupan umat Allah. Hasang bani panorang ijia naibata marsahap marhite nabi ini sonari langsung don naibata marhite anak nih roh hutongah-tongah nih hagarup jolma. Jadi yang gua bilang na tuhari pasal Immanuel tentu iterjemahkan panurat Heber ma'ai songona isobut bani ambilan tahun bahwa dia datang Allah berbicara
langsung ke tengah-tengah umat manusia melalui anaknya. Gabe lang adong beng keraguan atap yang menjadi sanksi pasal ajaran Yesus, pasal hakaristenon, karena memang ini sudah diibagah-bagahkon naibata humbani panorang na ijia. Baru dop kosi aing, dop kosi hatahonon tama ai pengantar bahwa ini bukan ajaran baru yang tiba-tiba muncul, tapi ini adalah ajaran yang sudah disampaikan melalui nabi-nabi humbani panorang na ijia. Lalu sekarang siapa itu Yesus? Ai mause ipatakas. Nini ambilantan adong piga-piga hal. Na parlobeng ipatugah bahasa ya marhiti Yesus. Sagala tinopa ai itu jadi. Artinya bahwa keberadaan Yesus dan Allah pencipta ini adalah satu kesatuan. Jadi anggo bani buku sada musa sada naibata marsahap marhite hatani gabe jadi ma mulai langit bumi dan segala isinya marhite hatani bata. Tapi ijon ya tahun marhite hatani Yesus onma nalahoman ramutkon haganupan jadi-jadian in. Halani kuasa ni naibata pesanggapan paon aing ini sama dengan kuasa ni Yesus marhite hatani nalaho man ramutkon haganup natinopa nadong i atas tanoon. Halani aing tidak diragukan bahasa Yesus doskon naibata doai pasal haganup nadong i atas tanoon. Dengan kuasa hatani dia bisa menciptakan dan dia bisa menjaga, memelihara segala sesuatu, bahkan memerintah nadong i atas tanoon. Tentu salah satu contoh yang paling nyata, aima sanggah namar parao si dia i tau Galilea, markuasa do Tuhan in maminopkon topan badai. Artinya markuasa do hatani Yesus atas segala ciptaan nadong i atas tanoon. Parung dop kosiaing ipatuga dohoma ise Yesus ai. Anggo sadalan hubani topik minggu tang sondang hamuliaun ni naibata sekaligus usihan hadirion ni naibata do iya. Artinya nasihol sobuton anggo bani panorang pada nabasa iya hadirion ni naibata ini tidak bisa digambarkan. Karena tidak ada seorang pun yang mampu melihat wajah Tuhan. Jadi halani ai marsahap ia marhite nabi-nabi. Tetapi apakah pemahaman itu tidak gampang membuat orang menjadi keliru pemahamannya? Supaya tidak keliru onma parohni Yesus. Naibata na langsung hadir bani guluh taon. Nabui ididah kita, nabui ipersahapkon hita, nabui ijolom hita. Naibata nasitong ai sudah hadir di tengah-tengah marhite Yesus Kristus. Jadi anggo ingat kita peristiwa pasal Musa na naik ke atas dolok Sinai, izin turun gabe marsinalsal rupani halani pajupah ia pakon naibata. Jadi ai dohoma hata ai dohoma na ipake ijon sinalsal ni hasangapun ni. Artinya sinalsal hasangapun ni naibata boy maai taridah marhite kehadiran ni Yesus. Onma na ipatuga useng hubani halak Kristen na ijia pakon hubata pasal isedo Yesus ai. Baru dop kosiaing ipatorang ma use bahasa Yesus ia roh dunia on tujuan keselamatan itu terpenuhi. Aido aseng isobut ipaborsih ma jolmain humbani dosa anjaha ai idalan kon Yesus marhite namambere daroh ni pakon daging ni bahin tubus ni
jolma. Jadi isobut ijai marhide teks taon bahasa kehadiran Yesus bukan hanya sekedar menggambarkan kekuasaan Allah, tetapi ada tindakan yang sangat mulia na ihorjahon Yesus aima laho manasap dosata. Onma na ipatugah anjaha dup kusyai hundul ma ia bani hasangapon ni. Aima igambarhon. Memang hata horonta secara ringkas do ipatugah marhite ambilan taon pasal Yesus aing anjaha anggo apostel Paulus manggambarhon aing bani Filipi 2 ayat 6 dasubani ayat 10 sada aing dengan istilah himne Kristus aing. Jadi sonaha Kristus na gok ibagas hasangapon hamuliaon ni turun gabe jolma bahkan mate bani hayu parsilang baru dop kosiai halani ai ipatinggi ma ia ibain ma Yesus bani ianan si tingginan dop kosiai gabe marsombah mahaganupan towot anja haganup dila mangakuhon bahasa Yesus Kristus aima Tuhan. Aima gambaran na ipake apostol Paulus bani Filipi 2 anja panurat Heber manuratkan pasal Yesus nagok ibagas hamuliaon ni tetapi dia punya kuasa selama dia hidup kemudian dia membersihkan manusia dari segala dosa anjaha dopusai naik mause ia hu nagori atas anjaha lang pita pasal proses keselamatan ain na ipatugah. Tetapi keberadaan Yesus aing ipatuga dohoma bahasa tingginan do ia ase malaikat na iha persayai halak bani panorang aing sebagai makhluk yang maha tinggi. Halani malaikat utusan kan aido artinya malaikat utusan anjaha malaikat on mana igoran sebagai makhluk sorgawi. Makhluk sorgawi. Jadi pemahaman ni halak bani panorang ijia anggo domma makhluk sorgawi oh i atas ni haganupan maai. Tetapi ambilan taon sihol patugahkon Yesus itu masih lebih tinggi lagi dari makhluk sorgawi. Halani iya do simada makhluk sorgawi ai. Iya do naman jadion makhluk sorgawi ai. Kan lang mungkin simada makhluk surgawi itu di bawah dari yang dia kuasai, yang dia ciptakan. Aido na ipatandahon useng marhite ambilan taon. Na siyamba panasem inang. Totu marhite na ipatugah pasal isi Yesus tujuan utama ay masonaha ase halak Kristen ini betul-betul mempunyai keyakinan siapa itu Tuhan yang kita sembah ini. Kita berbicara tentang Yesus bukan hanya sekedar anak Yusuf dan Maria, bukan hanya sekedar yang lahir di kota kecil di Bethlehem, bukan hanya sekedar itu, tetapi lebih besar dari itu. On manasiol ipatuga, anjaham, langadong statement yang bisa memenuhi atau yang bisa menggambarkan secara utuh pasal Yesus. Memang tongon bani bibeltan bahatdo anggo bani peristiwa kelahiran aing kan ipatugah do anak si timbulan in ma iya anak ninebata do iya anjaha si paluah do iya haganupan aing kalau hanya satu-satu tidak bisa menggambarkan secara utuh pasal Yesus. Karena apa? Karena dia sempurna sekali. Karena Yesus itu memang betul-betul adalah Allah yang hadir di tengah-tengah nih dunia on yang mencakup segala sesuatu. Jadi halani aing ipatugah marhite buku Heber on pasal isi Yesus aing sehingga orang-orang yang mengikut Yesus ini juga mempunyai pemahaman yang lebih sempurna tentang siapa itu Tuhan. Anjah anggo doma kata horonta lebih lengkap, lebih sempurna. Hatorangan atau pemahaman atau iman ta pasal Yesus. Ini yang akan menjaga iman kita. Sehingga tidak akan tergoyahkan oleh dunia ini. Bahat do halak
mengaku Kristen, bahkan selalu menyebut nama-nama Yesus, tetapi akhirnya jatuh. Akhirnya menjadi mago. Mungkin dia aktif ketika kuliah dan selalu menyebut nama Yesus, lalu ketika datang si cowok ganteng yang kebetulan punya duit juga, akhirnya nama Yesus yang selalu disebut-sebut hilang begitu saja. Ini yang sangat-sangat ditekankan marhite surat Hebreon. Bagaimana supaya kita, kalau kita katakan militan, ya harus militan, tetapi bukan dalam arti negatif. Karena kalau militan dalam arti negatif, itu kan menjadi sangat ekstrim. Sangat ekstrim dan tidak ada lagi toleransi di situ. Sementara Yesus hadir dengan mengungkapkan toleransi yang tinggi. Dia mampu menyambut orang Samaria, dia mampu duduk bersama dengan orang-orang lain, dengan tentara-tentara Romawi, dia bisa hadir. Tentu bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa kita adalah pengikut Yesus yang setia, maka ambilan taon mangarahkon hita, asesonaha hita, tetap makawah hubani Yesus napaluakon hita, yang melengkapi menyempurnakan sejarah keselamatan yang sudah disiapkan oleh Tuhan mulai pada nabasa ia dan subani ari parohni Kristus padua halihon. Jadi halani aing hubat tahagarupan irayahon hita Natal paduahon on aima supaya lebih kuat pemahaman anjaha lambin setia hita hubani Yesus naroh hu dunia on. Jadi bukan hanya sekedar selebrasinya, tapi memang betul-betul kita tahu siapa yang kita percayai. Kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Halani doma iajar hon Yesus haganupan ai hubata marhite rasul marhite hata dinebata nadup ondos hu tongah-tongah ta. Amin. Martonggo baita. Terima kasih mabamu Tuhan. Halani marhite hatamu bani perayaan Natal napa duahon on. Ipa singat hamdo huban nami. Ase panandayon nami hubani Yesus lambin sempurna. Lambin gok. Ase boy humahanami patugahkon memberitahon patandahon Yesus hutongah-tongah ni dunia on. Jana marhite na itandai hanaming ise de Tuhan in gabilang beboy hanaming taruyun bani ajaran-ajaran nadong iatas tanoon anjahaboy tetap jongjong hanaming selaku halak na persaya AGP bue tantangan na idopakon hanami pasal hapor sayon namiin Bapa na surga hama naman horja marhite tonduy mo na passing in asebuy hanami na marayahon Natal on boy tongon-tongon gabe saksi na manggolo itong-atong ni dunia on pasal haluahon na do pinasirsir ni Kristus pasal holong apa idop ni hurmu na gabe takas nyata bani guluh naming marhite kehadiran ni Tuhan Yesus pasu-pasuham mahanami haganupan Tuhan pasu-pasuham mahaganupan horja naming pasu-pasuham haganupan sura-sura nami aseboy tetap hanami pataridahkon bani ganup gulmit ni guluh naming halak na persaya hubani Kristus Tuhan naming halak Kristen na setia Tuhan naming bani pardalanan ni guluh nami on mapapa tonggo nami ipadas ka nami hubamu ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Paima ipatupuhita galangan tangar hita malau lobe hata ni batang tersurat bani Jona 2 ayat 10. Tapi anggo au marhasoman sora puji-pujian do au manggalang bamu. Galaron kudo nadop hubagah kon bani jahubado haluahon. Sonari ondos kon hitama galangan ta.
Riap mahita jongjong. Martongko mahita ondoskon hita magalangan ta hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami pardiar layak janah na unjah huban nami. Terima kasih mahatohon nami hubamu halani tongtong do ipasu-pasu ham guluh nami. Domma ihasomani ham hanami jana ipasu-pasu ham horja nami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas nyuhur roh dohanami mangondoskon buani horja nado pinasupasumuin gabe galangan hatari makasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pe sajalo ham magalangan nami on bahen hasangapon ni goranmu janah mambahen lambin marhataridahan harajaunmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma tonggon nami on. Amen huondoskon bani Yesus. Tuhan nai bata Bapa nami na marhabangsa inaguri atas. Ipuji jana ipasangap nami doham. Halani silsir doham paturkon diri marhite partubuh ni anakmu Yesus Kristus ibagas na doyuk.
bani harang ni pinahan i Betlehem, ase gabi bayak hanami, ajari hama hanami marhite tonduymu, ase lamin marbaga hanami haganuk ibagas panandayon, bani holong ni atimu, nadop padumuhon hanami hubamu, gabe jupahan haluahon hanaming, idop mauhurmu, ipadas anami tonggo namion, ibagas Yesus Kristus si hopkop hanaming. Amin hamba panami na inaguriata, say napapasing magoranmu, say roh maharajonmu, say saud maharosu ni uhurmu inagurito nga onsongon na inaguriatas, beri hama banami sa darion haguluhan nariari, sasap hama dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman, namardosa dopakan nami, ulang hanami bubay ham huparlajuan, paluaham mahanami humbani pangago. Nasyam, jana baritahon na siyam itonga-tonga ni si Paju bebegu hamulyaon ni itonga-tonga ni bangsa-bangsa halongangan binahen ni ay jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na bata. Ipasu-pasu anja iparorot Tuhan na bata maham. Isondang kon Tuhan na bata mabuhini hubamu jana maidop mauhur ni mangidaham. Idop pa kon Tuhan na bata mabuhini hubamu jana ipasorap madameni hubani tonduymu. Amen. Selamat Natal mah bataganupan horas.